Ngiki samla kari da kacing tibriu tiblay bat kaminsim iet yala kajaj benriu ngikular skam bantrai hok klem kenrandien ya kari bat kajaj benriu nyau trap lingba ka nyau trap youth council ka HYC kalapan thamai kinong ket kam manaka benta ka samoy trekam arhaja arphaulai hadu arhaja arphanriu men hagas ngi sa jan haga jingalang jongka General Executive Council ya kani ga jingjet nong ket kam ba thamai lapan ya do ba Peter lawai bat uba nik san doling kibadi kinong yalam barim ka HYC usamla Roykupar sandram ula Shimti menta kumu president ba thamai jongka seng hanyu trap youth council bat usamla rehembor ji saibon kum u general secretary kiwi pat kinong kit kam ke HYC ki kan thop ya arngot ki vice president ki bakan thop ya usamla don bok lang kharling do bat Francis G Maulong kat ba ya kam secretary lapan khamti ha usamla Isak W Basayomoy bat ulum lang khars imle u John Enling do ula Shajet kum u chief organizing secretary bat ki organizing secretary ki kan thop ya uba roaming star lamare bat u Hercules shooting u Enlang Sawian kum u education secretary bat kiwe la thongi ki president barim samla Robertjune kharjarin kum u chief advisor ka seng bat uba Peter J Lawai kum u advisor